Ekitabo kya Yobu essula 18. Biludadi okugaruka mu Yobu obwakabiri. Bwanyuma Biludadi omushuhi yagarukamu ati, mulyayisyahi okutegana n'empaka z'ebigambo? Nimuteekateeke haza tubone kugamba. Ahabwenki nitutwazibwa nk'ente okatuteekateekaho nk'abatiine bwenje. Niwe oli kwetaagula ahabw'ekiniga noogira ngu ensi neeyija kusigwaho ahabwawe nalyo rukiri rwihwe omwanya gwarwo? Ego etabaaza y'omunyabibi eryalazibwa n'endimi z'omuriro gwe tiziryaka. Okuhweza kw'omunju ye kuryaba omwirima n'etabaaza emuri ahaiguru eryalazibwa. Entambwe ze endingwa ziryahindurwa ngufu n'enaama ze ziryamugwisa ahabw'okuba ebigyere bye nibyo birimunaga omu kigoye akagyendera aha busya. Omuriiti guryamukwata ekisinsiino n'omwiniko gumukwate gumuhamye. Aryategwa omurunga omw'itaka, omutego gumukwatire omu kahanda. Ebirikutiinisa biryamwisa obwoba embaju zoona, bimubingye bimuhambize. Amaani ge garyatuubibwa enjara, kwariza kuteera ensibo aryashanga akagwe kamugweriire. Omubiri gwe guryamirwako, ego omuzigiijo gwa rufu guryamera engingo ze. Aryahuruturwa omu ihema rye eriyabiira yesiga, atwarwe aha mukama w'ebirikutiinisa. Abatari be baryatuura omu ihema rye, obuganga buryabuga ahu atwire hoona, emizi ye eyomere okuzimu n'amataagi ge gomere eruguru. Aryayebera kimwe omu nsi n'izina rye tiririgaruka kugambwa omu mihanda. Aryabingwa arugye omu mushana aze omu mwirima, kandi acwerwe kimwe omu nsi. Taligira mwana nari mwijukuru omu baabo, n'obu yakuba emponoka y'okusigara ahu yabiire atwire. Abarikumukurata baryatangarira ekiro kye, nk'oku abamubandiize bagizire obwoba. Buzimazima obwo nibwo butaaho bw'abatahikiriire, kandi ogwo nigwo mwanya gw'abatarikutiina Ruhanga.